Cilj ovakvih događaja je podizanje svesti kod ljudi kako bi češće odlazili na preventivne preglede, objašnjava dr. Kosta Zdravković. Preventiva upravo tu ima glavnu reč. Znači ja uvek kažem najbolje ići kod lekara kad nemate nikakve tegobe, kad ne osjećate ništa. Tad je trenutak da se nešto otkrije, ukoliko postoji naravno, u početnoj fazi. Jer samo maligna bolest u početnoj fazi ne daje nikakve tegobe. Borkin Zavet poziva sve ljude da idu na preventivne preglede kako bi se bolest otkrila u ranom stadijumu. Gost predavanja bio je primarijus dr. Miloš Počekovec, koji je govorio o načinu hiruškog lečenja karcinoma dojke i preventivnim pregledima. On je izlečiv jedino kad je promjena mala na dojci, svega nekoliko milimetra, a to možemo da otkrijemo ne palpiranjem, ne samo pregledom, ne hiruškim pregledom, ni jedino dijagnostički, odnosno radiološki, ultrazvukom i mamografom. Naši sagovornici savjetuju devojke, pogotovo mlade žene, da posle 30. godine urade bar jednom godišnje ultrazvučni pregled dojke, a nakon 40. godine na 2 godine uraditi jednu mamografiju. Ja još malo 70 godina punim, operisana sam pre 5 godina od karcinoma dojke. Za sad se dobro osjećam, radim redovno kontrole. Način života sam promenila u smislu, više vitamina i šta ja znam. Inače što se rada tiče, radim isto kao i pre operacije, tako da možda me i to održalo, što normalno živim, nisam se ponašala kao bolesna. Kao završni događaj čitavog programa predviđen je koncert Lene Kovačević 30. oktobra, a ulaznice se neće prodavati, već će biti uručene članovima udruženja i prijateljima.